Bamwita Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo, uzwi nka Robertinho, umutoza utoza Rayon Sport. Uyu Robertinho yavutse tariki 22 z'ukwa karindwi mu mwaka w'1960. Ubu akaba agize imyaka 64. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 73. Yavukiye i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu Robertinho yakiniye amakipe atandukanye mu bihe bye by'ubwana, harimo Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, ndetse akina n'ikipe y'igihugu ya Brazil umukino umwe ahasaga mu 1980. Uyu Robertinho yagiye atoza amakipe atandukanye harimo Vipers, Simba, Gor Mahia, Stade Rennes, Sao Bento na Fluminense. Nyuma y'umukino uherutse guhuza Rayon Sport na Kiyovu Sport, ariwo bagomba kwita historical derby, warangiye Rayon Sport itsinze Kiyovu Sport ibitego 2 ku gitego kimwe. Ibyo bitego byatsinzwe na Rutahizamu Faringanye ndetse na Iraguha Haji. Nyuma y'umukino, uyu mutoza Robertinho yatangaje ko yifuza kuba yatoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda, akaba yayihesha itike yo kuzakina igikombe cy'isi mu mwaka wa 2026. Uyu mutoza Robertinho wifuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubona ikwiye, ise yayishobora? Reka tubitega amaso. Kora subscribe kuri Opinion TV kugira ngo dukomeze kubana.